Normal ken yam kana diale kontin ba ler ba kalingwaseme and wala to kon ke very important report me bana link kwi national election tega jo mashallah da netin kontin to queen kware tet kadian ka kwi insecurity situation in tore week South Sudan bana more information bana ka link ja report me jiram jidit gwaseme gorno jin bi janyo ngani ko ken bana we kamande konon tok Abia Kamal Gwasame and Amandun Shankwas Nyak Shangat, Milianung Roisni, Kanwa online TV channel, Telo de Lonko Gurian channel, and Walla Shangajan Dangro, Kapai Baro, Ronkin Dangro, Irian Dangro, the Bakel. Lugi YouTube channel, Ku channel could support, Ko Biripon, Bekan Malaship Kiji. Come you get a Facebook page, could you follow, Ko Bilatin Conde non Kenishang, Bekan Shamalaship Kiji. Bana to ka report ana shalat National Election Commission te ga jom jikana lat ka kwi preparation dana tekatin ka gor ka do ba de queen kwar de jalat shi ga raja longba ka ta dana lat ken no te ka challenge to wan te kwa jika ken re do ba gor ka jameno de queen kwar de jalat ko ngai kon diala man dan le ro re wi ka so Sudan te de wan long ti sha queen kware cha ja de nang nyam but chim man go ge jeno te ga to wan de queen kware pin te ga jom chalat gwasame Ramadan ela kuer ka jen national election money bana jome bana jelinkel ka do badan ci togo South Sudan National Election Commission mensual KNEC cikala do ne kani shadan realika ko ba kuin kwari ba jela citka chenge dane shalat ke jeno ba lat ke je ko shalat no any election ba jela ka shanga jandang rawi da raw ka pai waro ronkin dang rawi jandang rawi bakel cikala do ne kani shinero da realika ko bana we wonyam ko jom shala da commission cikala do ne kani shatin konti la very important tin go keno dong de queen kwar de lat niam ke de jepen kani shikan kala dan tama you know take some challenges to lat ken no ngot de gorno de realeka ko queen kwar beto ennan pino de queen kware chaje de lat ke je Ramadan la kuer chala do ne men niam an shikaro tin long queen insecurity ka akene insecurity ke ta da ande ko tiken ke je rewi ke South Sudan kala no ajen kel mi beje long tame insecurity ke ta da ande ko je tin akene kel mala dien mala ken no queen kware men mala challenge tin ke do da ande je feno de je la kala do ne do ba da no tele yu ala shota je funding tele yu ti lat kan wani ke je chini ngawraj bolong gwaseme ka kwi transportation ka ta dana de kwaktin content by election baga lat ke je take election material tella transport kenanka gondin content gorga jeno bna buka we voting jakula de kenen wonene kene kenti ti pen ko de queen kwade jalat ka ta dan kalat gwaseme ni kenyam mekan security kana ko realika ki security arrangement mekan lat mekan yutin konde queen kwade kala de je mekan ko konjek kenyok mekan kwak dialan kon gorko no ba queen kwar balat ke mekan ga kon nang gon ken kenina me jak election ko dong dara delay ke dara dot jok Ramadan la chairperson National Election Commission with the name kon magwase me jen shwale Professor Abenego Akok enono charach ka ken konintin paiwe ke report ko ngwase me ajana sha commissioner cha ka kwanyore de chana cha ka kwany ka ken 10 state Commissioner to talk nitin kontin billet ko ba ko kwar bajelat kan chicken commissioner chicken ka kwany kan ci do kel very important part ajane kel ko war ci do kan to ka appointment me balat kan commission kan complete ke kan to ko ba chu jako da ka jere wuch ka South Sudan kel yon ko kware kan na mone kel mo ngore tama ka joma chala de Professor Akok chala do wonene ajani preparation nyu jeno kiri alika nyu jeno wone ka won yam ko ba ko kware ba jela la to ka jer wona me to kontine ron kin dangro wi jendangro do bakel ajani en commission lade ko bi kenten dialon kontin pen go de ko kware de jetu net ken ko bi kanalat ne de wan ne ken no ne ala South Sudan gwade dan ne queen quartin key election and ruwane dan by independent ba jika je karon kin dangro with a welcome ala 2011 magic South Sudan independent keja ajen chianga makorwade ne ka gwade dan ku South Sudan ko independent ko je kan South Sudan kan nationwide general election kan jamalat maderi zolga de kuli we ko de South Sudan dal kula democratic
ke da kula democracy country ke da tika luar wana mo ngode kana na ben kan power mo ngode kana kamne kon la jiwich ngode en which right ke je en eti mo la dinya kan sa Sudanese kan ga na kwan ka kwaran kon de karwaj ay report ga madana chalata kajan gwase da na china tlet keje ku kwiko de kuin kwa de jela kon de ala ngajen conflict ke to ke civil war ke to ke de al che ga yar bayana ma da na cha tanya da kuma char kan sabi ke mi yadit ala peace agreement reply peace agreement da na cha tanya ajen ku Sudan ku ja ga yudu nyamo ke ajen ku Sudan mal ku jela external meteka transitional government ngwalle no ko wode we dare te ko dare te ka kuin kware shi kwadan rawe shi kan yi ka sha malamo cha da ta chuna te ka mishale transitional government and transitional government mo me cha tanya ke kan da kuma char jojo jinodi kenaro ya leka no betika power sharing kan wena machala dodi ba insecurity arrangement ba jela especially ba necessary unified force ba ka train me cha ga train and then banakula we ke staying in kokin kenaro ya long ba ko ne ba permanent constitution ba jitu ana ka ba population census ba jela kana dial to kan kalat ka kanin konin ge jeno de sos dander wen yam ka ke ko der kuin kwar der je kulat barkan to nan modan ta makan ga kolat Nati mara wika so Sudan le ko ni jen shanga mako de na de ka kwany kan wane anu binawe kam na le rode kan maktin ko ni cha ban pin wa gore yende ko tuk ne na kula we ka kuin kware ko kuin kware gore plan ko security situation ngore wika so Sudan chede mun chala ngi won ngo tin security situation adwa pa dien ba ka bel ka jamo character tone kan ai ko no raina mu rai ko ne to ko tikatin ka different part of South Sudan especially Jonglei State, Upper Nile State, Unity, Western Equatoria, Eastern Equatoria, good reality to court. So go quit among native one Gorga Genode at the transitional government de Capchong. They now we cap planning election. Kogi Genogen opportunity kia bang and it in Contila South Sudanese. Ko they can quell idea and they can acquire. Again Mandana la roda. Native one lat can learn. Mishi Queen Quarcha Wegwa. The political stability daragwa de terant wakam kwar daragwa ko de nyu da nodi chinetin kontila citizen chicken direction and ana biso dan bu keje chicken make ko make citizen ajana very important ko di michiran che kware che kwan ba chu guje no kware mo mu chi fel ba ngaje no chi chalum ni ba chinetin kon ni shongaram mo chinwana kan ajanda ana gorga jana quality democracy na mo so make kondiala en ko inquire chi simple and ba queen kwar ba jalat ki election she simple ko jen she sha polling station sha kala gwada kono queen natin te ka tun want to go to bala let before kan to manyam ano gore jeno betega some activities shet ke voter registration la voter registration la dena ba ne ko la citizen ba ka garpin kan dial bu kule we kwan te rambu ben jen bang lora bang ba we vote no ba ji kon garpin ken nyam na mokel ba ne dial kon la citizen tin gwana mo tin goro de participate ke jen ko inquire ba shirin ba ka gor big information ken bikan ga top shir ken a wona ko ba mu ke kanabo tin bu kula vote ke ja no da dian gwasame ala voter registration mu che tok benetin kon ba ne de kon la candidate ba ka nyom ko ga garpin ba citka political party independent candidate ba ka garpin bikan big shir ken bikan ga submit ba ko biga ta competition ta gwa danan kwanka katin so dialti wa ka tungut anyo point commission chela do ne ba ajana gorje no ba civic education ba je conduct ba na ba kan yake bob dan de kan vote keje ko vote challenge ba vote lat keje enimi char diala to cha kon la chana cha kan yake nyam ba je yake shondu jiran eno shongu tere te jimo kadi vote di ke de ran de kwanyede ko shon jiran bi ngati ne kon dial kon lat ko den shon do wojin men gwan goji ade lat kiji ajen be me kon bu kwer nok lo di je be kon no goji no de tin dial kon guru re teka dere ka provide ki dere ka mun so jen do danan goro jeno de ne dial de ngi ke civic education so de na nyu do no na de ka voti di ke do de kan voting de kan lat ke jemo so gwada me goro jeno ne ni ne de kon la election official ne kon la lat kume deconating con tin la lat ala polling staff de ko la ne de kon la lat let gwada danen tup ka quinten de ko kon nge boko do danen bina bi ko vote kija anyo ga na me bo gor je no ne kan voting material ke kwaktin kon na vote keke ba ka din nan
goten kon wa voting wa jelatin ko kan ko to chitke war gantin kon kwala otan mukan ga konang tilaway any election point de ba election observer ba kare dire ala kanire ko lanin ba kunu min ko ken bika bika minur adobe dem so Sudan do wen yam ko je ko la take observer so the team kan ga ko re alika de ko in kwader wen yam de chala do titi ke challenge right now right kono anya gwal me chinaro ke one of the very important challenge right now me na ro ke kwire jenene professor akok chela de George nene and will be election bel George and over we was there kebela successful so be depend kake Canada County la commission the lat ke inquiry be defend Canadian chiri gwali ndogo nularo di gure kume gure political leader gure election official gure development partner especially the content when the cocaine gure civil society organization gure natin county la citizens themselves ne ko la jiwich ko bi ko inquire mo be ko succeed ko te don long to be bet ajana ma Canadian kan ko rin ko re kan bi ko inquire beto so tel gwami mo de ko inquire de wen yam kaje ajana ko inquire beto gwada da na china chalan re ka kishika green wodi so nan akute kamal ba ngai kon diale one question remain ke tech mi din mo gorgano de na rin tegi jana shang ko inquire bala didi karame dan e tan mal re wi ka so Sudan doctrine ma chate ne tan mal ngodo re tigen ko inquire beto gode no kaba voting registration beto gode ka take some part of South Sudan the Sadangrar tilane dakana char kring ma chajara medan tan mal kamani vodone well ka this report she professor akok chawa jalong gwatme ajeni nene menyam gori jena mi security chatwo ka chagwa ajeni ba gori jeno they can natin kon tinte ka DPKM they can shoot they can go garpin you see that professor akok chala do nene registration ba togba within refugee camp IDP internal displaced person nere kon tika juba nere kon tika unit state gwa kon tika tin wa big registration bikana to anyok tika nyola do nene registration banyo continue muti widedien kawi dal ko kin la neighboring countries mira mama mugurbot wa be working versus 3 versus nediti wa big voting bikan latkija anyum ne to wan dia na kanetin kon tika refugee camp no big body big participate so these are the challenge in kon latke anetin kon la commissioner electoral commission kayo we can do dana be election bilet ke bilet keje but yeti kala do ne kana shine take position ko the election de passport ke de yonyam kana mo shi lada kana gure kume ajan shi decision da change man take gap ke take challenge kwa face tungo de Canada aleka kana shi kana bi decide kan ba bil banyal ne bi ka self ke mi yadit ko self ke mi yadi jaram dan ko dial ko decide so ngai kon dial no election very important but election che dem to mo kantin kon in chan lingwa mo kana ko realeka very important point here janane Dakana Char is the only person only leader michi ma chi tan kana kir ene bi mal baben ajen bi benone bi kana bilat kan self ke mi yadit ko bi security arrangement lat ka gwada me bakulu to by the way tele ko in kwar mala lat ke mi security mi jega security la ja kona real keka unless am dom chikir mi yadi chegu jeno ne shapar diri yan ka South Sudan cheja kan cheja fight then domulel be election be chula da ngeje no tela bi no bi interfere kan negatin kon kwa ingeja what about the other political opponent in content te kujimi amun mutu okake mine kente ka refugee camp mine kente ka DP camp mine ken bi ka bodidi ka jeno kwa ga target so na me akel ajen kwa gorode mi da kam charm che bra dong de na de ka ba ke do dan bi ko inquiry ba to ga jegwa still ngode kan information mo kan ben in our next report bana ba ka mana le rode ka kwi logan ba lugun walle ki lugun ba lugu ba luk yes me ba lugun walle ka chen ndang ro ka pai baro ronkin dang ro ndang bakal re lo ko wala chana nang re lok ban ma dan le rode yo ban gelin ba ben ka more information lata ko bi agalin bi tamal bye bye